GH for the Babeka, son, I will try to ready in at your content time, Cassia so about via NB already, yes, sir. I am about too much. Welcome. Why don't you see it? Why don't you see it? See my own self. What you have to one? Nabi, you're anymore.
Anato Yesu doswa Missy Agyemang bro Anato Yesu doswa What's me my own Yesu yede Adetina me come presi ya Me come go she radia Ebia Anato Yesu doswa Missy Agyemang bro Anato Yesu doswa Otumi mahoni Yesu yebia Adena mi kwa mi presi Ekoma kote shai radinwa Ebia Yesu Missy me boni inejino Mida sumiti Asi Udo ye kesio Onyamito ya Amamando Nyamito ye kesiwa Missy me boni inejino Mida sumiti Asi Udo ye kesio Onyami yoba Amonyami nando yeswa Missy me boni inejino Mida sumiti Asi Udo ye kesio Onyami yoba taipa Anonyami nando yeswa Missy me boni inejino Mida sumiti Asi Udo ye kesio Onyami doya Amamado Nyami doya Me boni inejino Mida sumiti Asi Udo ye kesio Apostle Agyemang Prempeh ne bapanyi ewa ha ye ne no twetwe enkomo entika ye we me papa ma wakwa ba ye na bibia bokode awurade adom abacha wudin de sen ya fra me Kofi Agyemang na unkita hudie with papa na etesen den na betumi aka fa papa oh papa de oyobi a owa abotrema nipa na se how bi kire wo so se dia o ka kire na o se on kran
ombu abemu da untumi kura ka so betumi aye enti na hye nkran bibia mu no yenim se ye papa na o hye nkran enti yetumi ye bibia fi se o se yetumi ade nyina aye e o Kristo hye din ti bibia ni ho a Nyankopon ti wa me yentumi anye na se ya wa free mu yi se de na wo kan se ni nkran hye ne ayi no hu ne se nioma betumi akoyi ana se oni mu nche no so mo betumi atuma mo betumi abọ ma brabo se ne se ne fata because then tell me busa obi ho ka se ne papa wu eno ano no ni bibia ka eche wo nya hwe o se ane na ni da so ane ne papa eno nti na me busa ya baba che se Kristo na ye ni da so enye ono na o ka che se oni ho a ye mfa suro ene ahopopo empre ya nkasa ye nkwagie ehu adwuma enti oni ho no afa ni ehu se se ye yire ye hu mpo abra oni ho because oni ho no se ye yire ye hu enti so oni ho biem a ye na se ye yire hu ni etumi eja sofo Agyemang ne legacy sene da achi bi enchiri manso be hu se sofo bi ba ya ne e friend Agyemang Prempeh na oka ensam no kura e che nipa esa che nipa e wo no kura mu e kwan so na se woni we den pa na mo de be kai no se eja na wo ma brabo me papa de one word permit me use man he was a perfect father obi aka cho say any perfect father but me papa e ye eja o se na sem ba ko kan se o sika da ho a ye ma wo enka nipa enti wo ye ne ba na wo hia sika sa de na so ni bi mpo a ye odi be die obedidi no odi be ma wo na wadakom enti he was there for us that's all na ne de na be ka cha hwefo ne etie fa wo mu etie osabre de mesra ne se nyame ya adoma sit me ya wada 2021 and ne be apostle krabre e wo ka so ha ya yenim se too much DH4 de betudwa venue no amamo na abusuafo om do sofo Agyemang ba bibia chichi ni benche mo amano mbetumi ababua ni ape papa krabie fe na sofo Agyemang amiati asese otini ni wuo eso mpo kese ema Nyankopon ti enim se yen na ya pretini ni wuo na ono so wu tini ni ewuo ewo Yesu di mu ti amen amen e be da wasi bebre abusiafo na eno nso ne ensemo de atudwa na me kai mu bi nse number no eda screen no so emwa bi apostle de boa eye apostle no fa sa eye number no eso na wo mo ensa ebe kan false no mbeda wasen susu ebebre abusiafo apostle baba ko ha yenya na ye ne twetwe nkomo enti mu ma yen kan hwe mi na ba mema kwa ba oh me che so bibi aboko de bibi aboko na fa cho din de sen edin di Solomon Agyemang Prempeh Solomon okay na dana ya nya nti yesa o papa fi ya ba ya mama meto de na nso so kakra be na betimi aka de acha hwefo de fa ya wo papa nkita wo dia na wo wo efa monta oh me ka se me ka me papa me no relationship a me wa ne mo den ne mani na no no ni obi a tisi ni na ni close na me na me yeketoa pa ne ka echiri de bia me de na me wo no ho ye obi enyini no mu ko school me de na me te no ho tim papa de no pamasem ye bibia ma me chese de mi hia bia papa fa nka me da ko ma brabo mamba na nyame no nim de ye no ye ma ne ma ye sinia de nyame ne ye hwe me ya ka chance ye da na se ye pen de yo pe eno wa ye den wa ye na papa de nye sure say you be nya no su pe bio ya se na yes said the worker say na won no won kita hudie pa no o kan bibi kire wa na say o kan bibi say bia o betu kwan bia na o ko ba bibi a mu hu ni bi mo da bibi adi kire mo so wo bewu ana menga ne say me papa nyu bi a no ye negative minded me ne papa tena bi ase bi mu a me yes me ye ne ba no me hu say papa ra ko da asembe tu fie me hu say papa empo nanim po a kire sare ko ye bia wo sere wo shem kran enti sempo sanko nim se bibi besi a ko nim se papa pa ko nkan kire ye da so nim se ka kire ne ma ye bedwendwen ho e be han ye be sei enti nim se de no nim de no ye na e bia so bibi a wan ye den wan ma na ma so anti na se ne me kan se nya me pe na ye den o ye ti di ISC de no a ye den nyame ase ye obi a ye den nyame ase ene na eden abeka chahwefo ne etiefo sa wo papa da ne da no ba ye TV station so ne ye twetwe nkomo etufo atofo ahwefo ehwe no e wo ne nsama ya no de betu jan den abeka chahwefo wo mu etie sesebri
Oh, the American chairman said, Papa no, and Yamiasem dear, when you or train Yamiasem so tears here. And see, Mrs. will be up as all the whole Benya Popombia. The videos, yeah, or ye. But Mark on YouTube, no one can walk or shake. A double boy in a medium and a back into the share me to me collaborate to media. When you Papa bit to me, you Papa bit to my head and actually. It's a name to me from inquiring Shaman Kwame home to one so many days. The videos on YouTube, but Marco Shi, no Tina, Sama, no Triachigas. That was. Yes, yeah, that was baby. I was here for no sending someone what they to John Apostle and on sorry. Oh, yeah, the last one. That's also 5. Okay, not just the last one, and I was here for you, and no Ekasaya, no sending someone they to a John on the yet to us. Yeah, Apostle. Linia, our has a young so a son, so a year continue. At the man and a young chairman, so kind of hunting. I know I'm more at a chair and come on, and I'm more. I shall be able to call you. I apostle tea and I will handle. I'm presuming to say, I apostle winning no campaign so. Yeah, apostle, yeah, Minia. Yeah, a Miniano. You win ya, I don't know. Yeah. I'm moving my back of Papa. And you bring my back of Papa, but a family. Yeah. Now, I would say apostle will not a would day. Oh, sir, when you say, we are come out who I am. And send you pass on. The tea and fatty high. So a few. Now, I don't know which your car I am apostle. Well, the only said, I shut down in that. It's no, in fact, it's me because it's the ocean and only sign yet about and the power to me sign about no one will be up. Oh, yeah, when you papa, only papa in India, when you papa, yeah. Now, and then I catch a year of Busia for them, my would one more hour, a process here wouldn't be. Oh, they may catch on with all my Mamma Yako, Mamma Shade. Sir, if you ask it, and Yadia, Nipa Betty walk, Eddie and Nipa bedroom papers will be on my way through. Now, a dinner is almost a no more almost up a museum. Now, this young one is no, on Pais and Bay, one on which I talk on. I don't know, I'm more than say it is you. Why? I was now I was for young quiet papa and so on. I don't see any Papa, Mamma, Papa. I tell you, have a party. Yes, I don't. The Christa said, now I just put an apostle or your day. Every mamma back of Papa. I am Mamma. Now I just apostle, then I bet you a car and Hossein and what's here. Oh, apostle, dear. Onye ni papa nini ba me akasa no me nua aketwa nana nkoso apostle no onye obi a me ne na Canada me no nyini ya no akontu mu no ni no ma no nti na sia no mo sa ai ma mi hu no but since then you will be and to say, Rebecca Sebi, say, we're planning to our teaching. And now, you say, no, you be in our Chidanwa. Many Mimia, Uncle Sony, Maria Bay, say, Bana, Yababish, and the Maruka minimum. They will be wounded. You know, say about. Now you're showing a back. 7 years into your bike. She about everything. And here, now I so I come back home to him say, Sabi, I just be well, Javita. Ya, all my own. It's more, oh, I do my work too. Oh, my kind, no Bushano. Now I was here for a year continuing, and Uncle Saw and our move from my son and another day. I know I'm to change common. I am apostle and you are no more, and ya mamma back of Papa, no chatting emu. Nadia and Kaiwano at here, and no. So much Asha said, Yamuhuni, Yawa Piemo, our apostle Agyemang Prempeh, don't any name to say. Ghost watchman, and now watch it down no as say. Now I was here for some watch videos now, Eddie Aguna Bebre. Now, I dare the arrow and the Akano. Nipa mama dear and China were free a year if you say Danny Dietisa and some nonsense some
na yenim say too much yen susu yebenya sa areho sem we bia na yebenya yebeti sa nsem we bi afiyi emu na so nya aba awiem na ebusianfo ente ya ababeto edwa no ye papa Apostle Agyemang Prempeh oja ye maami Cecilia Agyemang ewo echire na ebiem nsoso nya enkwala enum ede eka eho ankwada enum na woja wo mo ewo echire na ebusianfo ebra empanifo ene ebusianfo etna ase nom wo mo eka di kokosi say on the 6th of May 2021 eda ya wada ombeka kwakopaye papa echi krabia kra ewo asante fumesa esanse oya agunani de hye oya agunani de hye enti na chese wo se ne krom na wo mo ekokope ne krabre enti abededa no ewo ye ne aguna fumesa eho no meho na chese wo mo bededa no na wo kwakope na chi kra ewo ho no na chese busiam nentia ababeto edwa eno no na ye be na makonya insonsoso na mo amowo amanone amuntimi entu anamo emba emmemetre odo mo wo edema apostle no monsusum betimi edemo de afa number eda screen no eso no mobile money oye ede bank ade apostle ne nabusua wo mo ensa ebeka empanifo ka se otwe ankwa ne ngoma ekọ enti no o amanone na wuntimi ntu anamo emba Ghana na me jam ye papa Apostle Agyemang Prempeh wonso betimi de wodiem afa sika eso number no at the screen no eso betimi afa na kakra bia wo bia no wode ato so na ebedru abusiafo enso enchen kra na abusiafo too much na yedimu esie no on the 6th of May 6th May 2021 eda ya wada na yebepe Apostle Agyemang Prempeh God's watchman achi kra ewa agona from mama yensha no so na dan dru hono mo so too much ye be kwa ye ede amamo said ye say na efata no enti kakra bia wo bia no odofo onso so ubetimi dia fa number na the screen is na apostle bebre na wa ye dia ma ya muhwe ni programs said o kasa ne ye bibia na ye ni na so obeko sese na so owo pakan abako emfro na eda amansan kom ababa beto yan na de betinya ye bia yen keka yen sase na yemboa apostle ene ne yire Cecilia ne emma enuma waja wo mo ewo echi Yababa be piemo ewo kaswa Tuba Junction said the munim no dane da ye ne Apostle Agyemang Prempeh God's watchman etwetwe nkoma ne nsema na say direction a wode ema yen se na sorry the Bible Church of God serving the war in Kaswa Tuba Junction no eno na ene day enam se we free emu na yekoko piemo ewo abusuan fie honom say de na wotweda esi ekọ na ehu behia nso se ye bema too much ahwefo nso ehu bia ya Apostle Agyemang Prempeh wodi ni dwumadi ana say Shia dan wone na safoma wo mo ehia emu ewo honum tuhwemfo nya etwa ekona apostle ekwan so na yenam na bebia the Bible of God 7th day ewo no eho ene de ya baba bepie na ye bebedru ho no na busua areho ye pa areho se de mo amutimi ho no asori dan ya tum Apostle Agyemang Prempeh Apostle Godwin Agyemang Prempeh God's watchman na ne bana ebo ho no mo kakraka chese no kwasem Apostle free atiasefo asasi so enye atisem enye asimbia ye ka edi agro eyare sempa eye enunti na ehu ebehia se yanso so aye wo ye chichi bencheye ane yida on the 6th of May 2021 yentimi emano ye betimi akeka yensa asesa yempenifo ekase se wotwe ankwa ne nwoma ekọ enti wo amanone na enya ade se wo betimi aba na apostle ye wo bia na wota etie no na wo peni dwumadie said ye wakasa ne nkyerɛkyerɛ pan dia na sesi a wonka ye ho no ɛyɛ den a wogya ye maami Cecilia Agyemang ene enkwada enum ɛwɔ akyira ɛnu nti no ɛmoa bi a wopɛsɛ wode ɛboa no nsusu betimi ɛde aboa na saa ɛmoa no nsusu no said the number na the screen no ɛso no wofa ɛmoa bia de wopɛsɛ womfanfa so bia no wobetimi ɛde afaso ɛde ama ye number no ɛna the screen no ɛso ne nsusu yɛmfa enkonko ye Apostle Agyemang Prempeh ene na busua yonfanko ye wo mo aye ebra wo mo ewo mi because we are not in normal times coronavirus rain ewo mu
na apostle asa free magya nkwada enum e de ama ye maame Cecilia Agyemang na chese enye asem ketua krampo enya de se ye maame obefa na hoguno so ekranti kakra bia yenkenka yensa ase na yemfa ensum abusuafo na wo nso emfa enkata ye papa echi krakra ewo eye Asante Fumeso eho on the 6th May 2021 wombekwa akwakosie no ewo Asante Fumeso wombededa no ewo eye Kaso Tuba Junction ho na baabi na wotie na ye kokko hwe ne na wotweda ne ho na womo ebekọ akwakodeda no na chese womo akwakosie no ewo eye Asante Fumeso na ebusuafo de aba to edwa eno no enti fa number no ewo screen no so number na da screen no so no fa na de wo pese wonyema apostle kakra bia wo betimi de aboa no bia no so so sese woni ho no mo ne ma ene na ire na aka wachi yenye na yemfa emboa no na wo nyame ensusu ebehira wo aha ene de besi so subscribe to your channel na ye efa ema ye na ebiom so like videos na share ewo all the social media platform follow ye ewo ye IG page ene etum ye Twitter page so @tuma_gh_ Facebook and so tuma_gh ekris kapa ene meeting dasene yebesan edi ehia ebimakram